Ao kopile ka tsheko re mo Duduza aus Constance o re ngwalletse a re ifalami kopa le thuseng nna le ngwana ko ga ithulane since papa tlhokofetse rangwana o tsere ntlu koko yena o jele ditšhelete tsa rona go iragala eng a re eng ge re utlwang story sa gae. Dumelang aus Constance. Yebo. Le kae? Ngiyaphila wena. Re teng re fihlile gae ka lebitso ke Busi wa ko Ifalami. O itse ke Constance mang? Constance Nthabiseng Msisi. Okay, aus Nthabiseng. Eh. Re fihlile he kopo re tlhalosetse gore o batla gore Ifalami go thuse ka eng. Mina igama lami nguNthabiseng wakamsiza. Ngizocela Ifalami ukuthi ngisize ukuthi ngithole izinto zakababa. Zonke ezinye ugogo sekazidlile waziclaim. Nje ngemali kababa nje ye-Provident Fund ayisekho mina nobhuti wami sitholanga next. Uyidlile ugogo so gogo wahamba waya emsebenzini wakababa. Makafika emsebenzini wakababa wathi ubaba ingane akazange waba abantwana zange waze waba nabo abantu. Okay, ubaba makaqeda kushona thina we still grieving mina nobhuti wami so bengingacabanga ukuthi ugogo wami angasihambela phambili because so the case here uyabo ayisahleli sarelaxila ayibo mase ngithi ngiyaya boma after 3 months yabo sekwehlile ibukubuku vele bengingase right ubaba makaqeda kushona yabo awu sengiyaya bogogo basasifuna sinazi nina sesiyaxoxa gogo sekasixoxa hayi thina sinazi nina ene ngaleso sikhathi umkhulisile ugogo wami akasikhulisanga but behlala siyakhaba ubaba manje like uyasazi sikhona awu gogo wami sokumuntu vele osixoshayo anginazi mina inani okay siphathe kabi lonto le okay ngithi ayikhe ngizame yimi usomdala singihambe ke ngiyobheka kuse JCP supply kenzakalani ngemali kababa izinto so uqale nini wena ngithi ubaba ushone ngo2008 when did you start going emsebenzini wakhe ngayi 2008 after 3 months okay ngihambe ngiyemsebenzini wakababa mangifika emsebenzini wakababa bathi hayi gogo sekaclaimile njani imali seziphumile hayibo kanjani ngoba thina sikhona nayi affidavit abelungu bangiproducele affidavit ugogo wami uyo wafunga bathi ukufunga under oath yes ukuthi ubaba akakaze waba nezingane yabo akakhiphanga kwaleke eshonile lapho wathi akazange nje umntana mina wako waba nabantwana so which means ubaba if akazange waba nabantwana bathi izinto ziwela kuma wakhe okay after lokho hayibo ngithi ayisikhona hayi labelungu laba bathi thina sizombophisa ugogo wakho uyayibo asisebenzi kanjalo because simbuzile ukuthi uPhilip beyanganaba abantwana yena wathi cha beyanganaba abantwana understand hayi after lokho ke ngisukume bathi ayicela ukuthi uhambe uyoyenza iletter of authority kune courts la eNigeria hayi ngihamba vele the following day banginika ama document amanye emsebenzini hambe vele ngiyapi ngena eNigeria court yakhona mangifika ugogo wami sekayenzile iletter of authority of course ayingithi bekafuna yona imali yo ngithi uNkulunkulu ngenze kanjani bathi hayi sisikuyomela uhambe uye master of high court uyoyenza khona okay bengino aunt wami bathi aunt sis bengiseke kakhulu aunt wami vele hamba nami hayi ukuthi bonke abantu bakho baba bavumelana umuntu oyenza lento ugogo wami nendodana yakhe ya le enye family abavumelani nalento ugogo wami ayenzayo okay ngihambe sinobhuti wami sesithwa ngisho letter of authority ngeke ngithole ngiwathamba sithu nobhuti wami sahamba manje siya CCC sikhipha wonke amaphepha ama rent nani nama subsidy abo discharge nani bazifuna le master of high court okay before uthi ukhipha ama letter lawo by the time ubaba ashona unabheka nani ubaba makashona ubaba unendlu babami then imali yakhe Provident Fund yasemsebenzini then esa appear futhi neyesa plus khona la sisekhona azange gogo amshutha khona ukuyikhipha le esa plus okay ungachubeka ke okay nanobhuti amsambe semaster of high court masihamba sifike lapha kugcwele sijike futhi nabo antwana lapha kuyagcwala bayikhathi line sihambe the following day futhi sijike ngoba us3 safika elekuseni asifika vele nathi bathi bayikhathi line sabe sesiphakathi safika basenzela i letter of authority okay sebasenze bangakasenzeli letter of authority fikwe khona elinye iphepha ngakhombisa ungakhombisa okay lapha namasifika lithi angazo recharge orini mina ngibazi abantu yabo bathi okay bafuna ugogo wami cala mele iqale ukukhulunywa
nali le phepha nali leli lasecourt leli libiza ugogo wami leli ukuthi azochaza ukuthi kahle kahle kwenzakaleni Master of High Court babiza ugogo lapha hayi ugogo wami okay bathi ngiye namaphoyisa boyayithula amaphepha lawo okay hawu ngiyahamba ngepolice station siyakugogo masifika mina ngikwazi ukusayina amaphoyisa vele kwasho ukuthi ngathola amaphoyisa kathi bathi gogo lokhu usayinela imali ubokwazi ukusayina gogo sicela ukuthi ungazosinyanyisa gibele evenini ugogo athi hayi mina ngikho right in nani okay bathi gogo akwazi ukusayina athi bamgibeze evenini hamba naye police station bamthatha ithu gogo ngoba uye kade authorize yonke into yakababami uyabo okay gibele ugogo ngedate ekumele siattende ngayo la asikakayitholi letter of authority ngedate ekumele siattende ngayo ugogo athi uyagula yena asangakhona ukuyi vele uzoza ngeyitori baphinde basinike enye futhi ayibabona ukuthi akushuthi ugogo akazimiselanga ukuyi ula ke inkosi enkantolo isigranta iletter of authority after lokho ke bathi ngithi okay mele ngizama ukuthi ke manje ngilwela ukuthi ngithole indaba yezimali zakababa nendlu imali iseyiphelile imali so kahle udle emalini angazi ngabe ngiqamba so nasemsebenzini abantshelanga nje after you did this ubethe kommeriko azange sabuyela mase ngenza letter of authority emsebenzini ukuthi wathola imali nemsebenzini angazi but imali emsebenzini yaphuma antu wami wangitshela ukuthi khona imali gokwami wayithola emsebenzini so Eric bitse awusiphone our number 1 at 10 because all this information ke yona tse inyaka ngore ko pele but yena o tlo khona itlhalosa pila le gore moving forward re tlwamo ro berekisana byanga kere ya go pontshwarele yona e re go mmitsane okay so I was Constance Rongwaletse I was Constance ngana ka re we really almost everything and o tlo bona lwana mo pampiring but I think advice how important thata le kai aus ngiyaphila so letter of executorship ibiza ka wena can I see okay ibiza mina Constance Nothulani so this is a good step again ekuqaleni beyibiza ngobani or since ibiza ngani nomuntu akini ekuqaleni beyibiza ugogo wami bese yonke into yakababa miyawela kugogo wami thili mina ngisukuma nobhuti wami thina nobhuti wami masukuma ugogo wami imali sekayidlile imali la idlile beyikuphi le mali leyo mama yasemsebenzini eProvident Fund so theleta umsebenzini hayikeni mo estating ne so it's not part of ifalami so without imali yasemsebenzini because imali yasemsebenzini sesiyayikhipha ngithi it's not uba bakho bekana indlu uneni okay kusehlala bani lapho kuhlala ubamncane wami likile laba approach or lokho banifenta twalona kaningi ende simcela sifuna ukwenza umsebenzi after ubaba aqeda kushona besifuna kahle sasingamunci thina ekuqaleni sasifuna just ukuba neaccess yokungena masifuna ukuyenza imisebenzi asivumele ngacela ukuthi bangenzela le notice of eviction naye bangenzela and wayisayina futhi azakhaza azabhiza yale nale nayi signature wasayina la bamncane mangilande la endlini angitshela ukuthi if wena uyaqhubeka nalose lokuthi ufuna indlu yababakho indaba bakho ngizokubulala mina ngiyacabanga ukuthi ireputation yakhe like abantu abaningi uyaziwa ukuthi umuntu kanjani so what if uyaqhubeka nokuthi usoloku ubhizi ufuna le ndlu yakababakho ngizokubulala ngizokususa mina ngizokwenza idlozi and then yena uphila wethetha mina wangenzeka wathi mina ngiyekela ukuthi ngize lapha yana amaphoyisa nabantu akasayifuni lento ukuthi ngibhizinisa lapha yasekukwakhe so I just needed to be straight with you manje we don't do court applications already there was an eviction letter so thina masiya lapha yana sizotshela ugogo ukuthi at least asinike a certain date ukuthi ubamncane wakho aphume then if angeke aphume then you can go to legal aid or ufuna ama pro bono lawyer okay I think because we've got all the documents and ele plan na gore bena remove forward byang a re engge go he okay gogo Timelang gogo le kae ntana ngize nalaba ngize babncane wami lo sister babncane njani ngegama ngobusisiwe ne sibuye Mochalavu uyayazi Mochalavu isho igama lesho bayibiza ukuthi ifalami lo gogo wami uyibona gogo njani nomvula mkhwanazi siyaphila gogo sibe sicela ukukhuluma nawe kancane gogo ungazivumela siyabonga ma sawubona gogo njani gogo ngize la kuwe
ngizocela futhi angazi ukuthi sengibuya kuba singaki ngiyacabanga uyazi ukuthi sengibuya kaningi ngibuya la sizocela gogo angazi sengicele kangaki kuba mncane ngaze ngamnikeza incwadi yokumkhipha lapho yakhumbula wahala ukuphuma ngizocela gogo ukuthi sisebenzisane ukuthi uba mncane ngicela ukuthi aphume lapha ekhaya mina nobhuti wami uThulane sifuna ukwenza umsebenzi ziningi izinto esifuna ukuzenza ubaba washona thina sigezwanga so siyacela gogo ukuthi uba mncane sicela ukuthi aphume endlini kababa asisamdingi lapha asiphishini ke bantu bami ubaba bo bekahlala ayi-1 ahlala nomfazi wakhe manje abantwana bakhulila ngithi ahlala nomfa ngifuna ukuchaza ahlala nomkakhe wokuqala yebo mama umkakhe wokuqala bekanomntwana oyi-1 uThemba washona khona lapha wathi akashona kuThemba kwashona nomama yabo nabashona labantu laba umfazi wakhe uye lo oyi-1 right ubhuti undodana nami ngibiza ubhuti ngoba yi-first born yami ubhuti ke ithe ashonile bonke bashonile bengifisa ukuthi ngenze umsebenzi kuyayenza thina singabantu siyawenza umsebenzi ukuthi sigeze itiye enyana yebo mhlambe nabo mabangageza njoba basho ukuthi abagezanga but mina ngibakhola ukuthi abagezanga ngiyazi ukuthi bageza so ugogo wami into bekayikhuluma ecamereni bekwamanga makathi azange baze bageza ubaba makashona bageza ithi ngingenise usisi Mpho wezomthetho yena uzazositshela ukuthi umthetho wona uthini and umthetho uhamba kanjani I think uzosiza akusize nawe ukuthi ube ne-understanding ukuthi kahle kwenzakalani whether umntwana uhlezi nobaba akahlalanga as long as igazi lakhe umntwana akhe awuSimpho re teng awuSimpho a ke re wa itse every week mo di community re dila le awareness ya educate batho re molao o bereka byang so I think go ke mo as understanding pila go cause go nagana gore bana ba ba ntseng le papa ke bona fela ba na le di rights gore ba krentlo ba ba sa nnang le papa ba na di rights gore ba nne ntlo se ne kopa o no mo tlhalosetsanyana but I think because ba mncane le eno teng o tla nantsa mo reminder gore molao o bereka byang le kae ba mncane saphile njani siyaphila usisi usibhalele ne ufuthi ba batla lefa la bona hayi mina ngizoba nenkinga kulo ya ngoba yabona lento njengale fike kulezinga lanamhlanje dala ngigide ngilwela yabona ngoba uNthabi ngoba mncane akunyabazi naye lo Thulane lo wakhuluma ngayo umfowabo lo osewaze wabanjwa izinto ezingahambi kahle umntwana abantwana babhuti lento isuka kuphi ekutheni ugogo wabaphika nasemthethweni yabo kwafika amaphoyisa kugijima zonke izinto la egedini nabo baphika labantwana mina ngabona ngokuthi ngithi ngiyabazi mina nogogo nomfowethu sokuyikhathi negundwane siyaphila ngoba nakho wena nobani nogogo nomfowethu wena awuzwani kahle nogogo nobhuti wakho so kutsho kahle because wena uthi ngiyabayazi laba ugogo yena because nobhuti wakho bafuna lo bathi ababayazi bona and it's very wrong ndaba yini uye undodana akazingeni naye kade azama ukuthi asisize ukuthi ubabncane wami aphume lapha kule yandlu but still umhlulile undodana washo wathi yena uThulane lo akusimntana ngathi wena wathini gogo angeke phela ngikhuluma ngithi yena uyindoda uye okumelaza abantwana cha ugogo akasithandi bekasithanda lokhu baba masaphila bese right thina nogogo baba saphila manje kwashona ubaba into yasixabanisa nogogo yifa ugogo wami uyamsaba ubabncane wami lo phezulu njoba nginitshelile ukuthi uyisima kanjani ngiye ngachaza nasekuqaleni ukuthi ubabncane wami lo u-dangerous vele uyabona ubabncane wami lo ukwamlimaza you understand so uyasatshwa kahle ubabncane kwa even ugogo wami uyamsaba u-dangerous yena ngingambona ngathi usoft akekho soft uyingozi as much as njoba ubona abanomfowabo bangazwani uyingozi kakhulu kabi hayi ukuthi mntanami lo yamntwana uDangerous akana next sebangama nebasho nje abantu mhlambi njoba uNthabiseni asho akasumuntu onolaka asumuntu olwayo cha naye so uhlala nobani lapha mina nginabantwana abayithu phela babafana iloya nalo uhlala nobani uhlala nomkakhe nabantwana so abantwana bakhe bona ba right ukuthi bahlale babe comfortable endlini angithi yakamufu where else abantwana bakhe bona basesiganyeni angithi manje mntanami njoba ahleli kudala wahlala kwasho mina ukuthi okay mntanami hlala la ngoba lento ayikwazi ukuhlala iyodwa bekuhlala mina ngase ngithi manje amakhaya wami vele asayithu ngiza ngapha ngibuye ngifuthi ngeli
ugogo futhi wes ugogo akasithandi uyambona njengoba manje nimbuza ukuthi gogo uyavuma na akasifuni ugogo futhi mase kufika ubamncane wami uzombona ama true colors wakhe masilanda ubamncane wami ezala ugogo akanalo iqiniso njengoba basho ubamncane wami lo ngapha akanalo ugogo wami iqiniso indlela ugogo enza ngayo ayikho right akakwazi given the protection order and given hore gogo e clear hore wa deny batle ka ntlo ela ta batle hore ananya go acknowledge hore vele ke ntlo ya ditloholo tsa hae what's the way forward how can we move forward I think we can go hurrying o tla kena wena le nkgono pele then le mokopeng re bona hore ba dumela na Ninjani baba ngegama ngobusisiwe ne wakalikhele sibuye eshowini bayibiza ukuthi iFalam ubusi ne sibuye emojalafu uConstance usibhalele so asikwazi angazi ukuthi umbiza uConstance or umbiza uNthabise ngiyamazi azange mhlambe sazane umfutha saphila uyayibona bengicela ukuthi mhlawumbe akufike umama wakho azoxoxa nathi la ekhaya sikhona ukunderstanda ukuthi yini ekwenzakalani njengoba thina singazani athi akangazi ayengiphathanga kahle ubamncane unamaphosiso makathi akangazi uyangazi lesiza lapha mina nobhuti wami basazi kahle just naye basiphika ngoba kunento ezethu ezingakubo kanjalo ke baphuma njengabantu ngathi kuzobuya nomama azange sabuye nomama ke kwaba amaphoyisa ama-eviction letter bathumela la kimi engawa understand kahle uthi athi kwakhe lana i-eviction letter yakhona isho kanjalo ithi kwakhe lana mina angifuni ukuphuma kwakhe kanje ngicabanga nayo ngayifuna emaphepheni ngayithola nobaba la khona ngiyacabanga uyaphenduka ethuneni makabona abasenza so ngoba lapha uyazi nayo baba lalele khona ukuthi sicoshiwa sisayi ngoba sacoshwa yike esikhathini esiningi bengihlala ngiya namaphoyisa so but umkhona ngicela ukubuza ne ethi sithi uyathola ubufakazi bokuthi uThulani noNthabiseni abantwana bakabhuti wakho uzenzani ngendaba yenu ngendaba yendawo angeke ngikuphikise lokho akufanele futhi ngikuphikise angithi nami bengijabulela ukuthi nenifanele ngazane nabantwana ababafuthi ngiyakujabulela lokho ukwazana nabantwana abafuthi njengokuthi neni kaningi besingabalahla abantwana thina ekhaya njengoba sinalo uzandile uyayibona so lapho kwesukufika lesikhathi leso sokuthi ngiyacabanga mina nomagogo kufanele sihlangane nomfowethu nabo ethi senze so ke ne ngoba sikhuluma ngezomthetho awusimphokopokeni uAusumpho ummeli wethu ne and uAusumpho uyazi ukuthi umthetho kumele usebenze kanjani also Ausumpho ke batla uruthuse because since re mmeli kwa ntlakitse gore is there way to ask for consent for abetengi and then ebolediwe taba le ka ya buti tene ka mo ke kopa gore wa go dumella gore re mmitse Zandile tlo ikarabela di questions tse ding give do you allow us to remit maybe Nthabiseng ausu kema please angina ngambisa okay angibona ubamncane ngiyengathuka ngoba all the time vele like mangimbona ungishayisa uvalo ngoba ngazi izinto azenzayo ezi-dangerous Constance if baba hanana le paternity ne because malomo ha o nako o sale o itse if le bana ba butu ba hae o tlo ba fa ntlo ki habo o tla move out ki habo once we etsa di DNA ki habo so ene gogo se le motho moholo so I think we can arrange a date whereby wena o tlela butu ha o le gogo le etsa di DNA so that because bana ni option ba reng ntlo o tlo thola once di custodians so hore ba satisfy hore ka nnete o ngwana wa ntato hao I think let's just do the DNA yes already you are the executor you must administer the estate because aputi ba hambile ba ye master ne yena no puto wake so they are appointed as executors of the estate akere yes manje nina niyahlala lana wapatala mhlakasi wa metsi amanzi lasingaka wabhatali sonke wabhatala amanzi mhlakasi la ora ke prepaid of government yobhatala ngereka mhlakasi reka mhlakasi ne yes so ke kopa horeng ha re tloa mo today let's find a date and time
so that Constance and Nkgono wa hae le if abuti wa hae le teng re etse di DNA. Yes. Malome wa hao o reng is willing to move out once it's confirmed gore ngwana wa. Yes. Are you aware Okay. Because that it hafula le tšhelete tse dingata tsa go ya di court le tsa go tsa di eviction. So that money ya with the DNA it's around 3,000. So tshwantse o itsa me tšhelete le. Then we also need to take the number phone tsa Nkgono le tsa abuti. Okay. So once wena o arrange le taba ya tšhelete ya di DNA appointment le ko lepo ho ya Nkgono le wena le etse di DNA Yes. confirm. Yes. Malome wa he will move out. And it's on record, it's on Yes. camera. Okay. Yes. No problem. Phazima kweso. Ngifuna ukuthi siyenze iDNA siphuthume sindlule kuyo. Malome wena ke kopa o Yeah. fe time frame ring nna ke kopa o move out end of August, end of July, end of But it has to September. be this year. Yes. eish ka mokgwa re tosa nka teng bophelo re tosa ba sister wa bona anka ba silimo Ayingeke ngize ngikwazi baba ngani it's been 18 years sifuna ukuzala nomfowethu silungisa izinto. I18 years Yeah, uyakulingana. but Bekumele now- ukudala wazibonela implant but because now- wazi ukuthi la kusikwakho Akusizi, but as-understandani, mina noma ngikwazi. understandani nami angidingi ukuthi ungazivela not ubaba wena lokho nazi. ayenza umama azange sabizo lokho umama nobaba bayenza nabo Yes, ungekho but so mina ngicela ukuthi angikwazi. baba ngani ngicela ukuthi uhambe ekhaya ubaba lokho nomama bahlangana vele bowungekho iwanye inengakhulu A re ireng bjao ge a re etse letter of eviction a re lokiseng taba ya DNA. I think re tloela mo gona no. And then re tla deala le yona semolao ne. Baba siyabonga ne. Siyabonga kakhulu. Thank you so much nizasala kahle. kuhamba kahle yonke kwakuhamba nathi siyombeka le endlini. Angizozihambela ngenyawo. Uzohamba. Usofuna ukuxoxa nyana nomfana wakho. Okay, Maggie. izinto eziningi Yeah. sokulinzathi Yebo. izinto azihambi kahle Okay, no akunankinga baba siyabonga ne. siza lapha nolapho Siyabonga. bonke mina bosista bami Thank you. kakhulu abogogo babomkhulu bayaphenduka bayabajikela njengoba ubabona basokola banganani yile ndaba leyo ukuthi abasiphathi kahle Mo metsenya Nthabiseng Constance Nthabiseng o re ngwalletse mo Ifalami alla ka lefa o reng Nkgono wa hae a tswala ntate wa hae o motsietse lefa ibile rangwane wa hae o dula ka hara ntlo ya ntate wa hae ke thabile hore le alena ka Ifalami hore ha motho a o ropile ka lefa or a reportile estate fraudulently ele ya khona ona jwale hore le ikele ko master le lodge complaint ka story sa Nthabiseng re bone re Nthabiseng o tsamaile a ya ko master a lodge complaint hore Nkgono wa hae o buile maka under oath a re ngwana hae hana bana a ntse tseba hore Nthabiseng le ngwana ha bua moshimane ba teng. We must know to hore ha ka be hore o na le bana and ha wa nyala ha o hlokofala lefa le wela mo baneng ha le wele ho motswading ke a kopa bo Nkgono mo hae or batswadi hore ha ka be ngwana ha o hlokofetse o sile lefa e fa ditlolo tsa hao lefa la bona kaofela o ska kenya bana ba hao ke a le kopa le lona batswadi hore ha ngwana a hlaya ikenyeng ka hara di birth certificate mo ro reng re ska bona di family tsa lona ba phia bana ba lona because ba batla ho lwanela lefa empa Nthabiseng re tlo mo thusa ka eviction application hore a kgone ho ntsha rangwane ka ntlung a thole lefa la hae yena le ngwana hao. Bagaetsho le iponetse ke Ifalami. As we said before, case after case it's on re solver. So aus umpho o to berekisana le aus Nthabiseng gore ba make sure gore letter of eviction yona ya tswa. Malome o ntse kwale for 18 years. So ha ona gore tlo mo fa another year gore a stole bana ba sa bana le fa la bona. And again re phela re bolela le kana la bagana bana ba mofu le kana la re lena a le ba itse le kana la requesta le di DNA mara molao ona o tlo nna ntse o ya go pele ke Ifalami on Moja Love channel 157.